L-arloġġ tar-referi Messikan Rodriguez Moreno jimmarka it-80 minuta. L-iskor huwa xejn b'xejn. Jekk jibqgħu hekk tgħaddi l-Italja. Jekk jiskurjaw l-Urugwaj ikunu huma li għaddu. Mumenti ta' tensjoni fil-ground ta' Natal. Xemx taqli l-ankri. L-attakkant tal-Urugwaj Luis Suarez jerġa' jagħmilha. U f'ħin meta ħadd ma kienet iħares minn għalih jikdem lid-difensur Taljan Giorgio Chiellini. It-tim Taljan jipprotesta u jitlob it-tkeċċija ta' Suarez. L-attakkant tal-Liverpool jorok sninu u Chiellini jikxef spaltu. Ir-referi l-ebda deċiżjoni ma rax l-azzjoni u allura ma jistax jiġġudika. Tgħaddi minuta u jiskurjaw l-Urugwaj. Daqqa ta' ras ta' Godin li batet l-azzurri lejn id-dar. Ovvjament, u bir-raġun, il-partitarji li bsin iċ-ċelest u l-abjad f'delirju ta' ferħ. Iżda ma kienux biss il-partitarji tat-tim tal-Urugwaj u dawk li forsi ma tantx iniżlu l-Italjani li ħarġu kuntenti wara dik il-logħba. Kien hemm mill-inqas 167 persuna fid-dinja li fit-tmiem il-logħba bejn l-Urugwaj u l-Italja iċċelebraw. Le, mhux minħabba riżultat, iżda minħabba il-gidma ta' Suarez. Nispjegawlkom għaliex. 167 persuna kienu labu sa minn qabel bdiet it-tazza tad-dinja li f'xi mument jew ieħor fil-Brażil Suarez kien se jerġa' jikdem avversarju u hekk ġara. Waħda mill-kumpaniji tal-betting f'pajjiżna, il-Betsin, sa minn qabel bdiet din l-edizzjoni tagħti ċans lill membri tagħha li jagħmlu mħatra partikolari li Suarez jikdem lil xi avversarju u għal kull euro li jilagħbu jieħdu lura 125 euro. Kif jispjega l-pre-match manager ta' din il-kumpanija Żvediża, Andreas Bardum. We had 167 winning coupons and the biggest bet we had was 20 euros on this, so the biggest win was 2,500 euros on this. So we paid out a lot of money to the customers. So it cost us quite a lot of money because the customers kind of knew that Suarez is a crazy person that can do things like this. We didn't expect it, but the customers did and took advantage. Iżda minn fejn oriġinat din l-idea? Veru, din kienet it-tielet darba li Suarez gidem avversarju. Iżda naħseb irridu nammettu li ftit li xejn bsarna li fit-tazza tad-dinja fl-ogħla livell tal-futbol internazzjonali din ix-xena kienet se tirrepeti ruħha. Before the World Cup, we decided to brainstorm on some ideas on how to kind of make it a more fun experience for our customers. So we tried some different bets, and one of the ideas was Suarez to bite another player during the World Cup, because he's been biting other players in the past. Għal dawk minnkom li forsi oġobkom ix-xogħol, nassigurawkom li ma teżistix biss l-imħatra dwar Suarez. Imħatri oħra li qed jintlabu bħalissa huma dwar jekk l-attakkant Ġermaniż Miroslav Klose jerġax jipprova jagħmel kutru mbajsa wara li jiskorja, bħalma għamel kontra l-Ghana jekk jerġa' jiskorja. U l-favorit, skont min qed jilgħab, li jirbaħ it-tazza tad-dinja. Liema pajjiżu? The favorite right now is Brazil. They were favorites before the World Cup, but the one that now is Argentina, and Germany's been solidified as the second favorites behind Brazil. And before the World Cup, Spain was obviously one of the main favorites. Since they're out, it just seems that the three top teams right now is Germany, Argentina and Brazil. Bil-Brażil bħala l-pajjiż favorit li jirbaħ it-tazza tad-dinja temmejna l-intervista tagħna ma' Andreas Bardum. Iżda kif konna ħerġin mill-kwartieri tal-kumpanija f'Taġbiex, innutajna inkwadru kbir tal-goalkeeper Messikan Ochoa fir-reception. Bħal donnu xi qaddis. Elbitna l-kursità u staqsejna x'kienet jagħmel hemm. The Brazil-Mexico game was a 0-0 game. It was fantastic, and that was the game where the punters, everyone betting on Brazil. So for us as a gaming company, we really wanted Mexico to get a result, and we owe this guy a lot of money, I would say, because he saved us in that game. Nittamaw li f'din l-edizzjoni tat-tazza tad-dinja ikollna aktar episodji bħal dawn ta' Ochoa u inqas bħal dawk ta' Suarez li kif tħabbar fl-aħħar sigħat kif ħareġ il-verdett tal-FIFA swietu sospensjoni ta' 9 logħbiet uffiċjali, projbizzjoni ta' 4 xhur mill-futbol u multa ta' 100,000 frank Svizzeru. Matthew Bonnet għal Net News minn Taġbiex.